This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Nakajingjia syaklon jaka hakasnong lapangap hakabaki kasih penar haringkat kiseng baper haka arpo hunre tarik jelio arhaja arpusan kila lej ban jenrat yaki trai ding bat pen praya ki yeng halum cerngan kebalawan thong bat sna dagi jaj ben Rio Karbi kesenjuk wahet chnong rijantia haringkat ka KSU West Giant Hills District FKGGP West Giant Hills District Giantia Students Union bat Giantia Students Movement haka arpo hunyo tarik jelio arhaja arpusan kilawan bu jing tho ha office u Deputy Commissioner ka district Kani kekenhuan kelayakran bat kokong Ibla Additional Deputy Commissioner halor kejingja hal lapanga bat dawaru baga sarkar kede benbu no shwaya ka temporary outpost hakatiga jaka kebalawan klun dagi judgment Rio Karbi na Karbi Anglong District jong Jela Assam. Adin wa dalai limi kmatchi kam di seng per sa ka chnong lapangap na kapanta ka jingot ka jingnam ka yongki ya ka jing wa damat ki kam ginong rep pa ginong chong chnong Kini ki bru yang ke Karbi da wan ki wow lali thung litep nani lali thung i kita kiding ai thau udang ha po chong ka pangap kamte heju ipor na kaliang yang ka dorbar yang ke ilaka silang mentang kala da pensnya ko ye iut ye nam ko ye kita kijing ko gajing ka turpot yang kini ki Karbi na kopor harakat kijing senran yang kini ki pulit Assam ki man ki wada celur ki hadu kate hadu pos uang udang hap po ke chnong la pangap de lai ki terne ke singi na kaliang yong i kam ke senjuk wa chnong bat ki sein na do ke JSU ka KSU FKGGP ka JSM ka JYF bat kamju ki vitawan ki sein ki wa na po yong ke rilom jentia ki sein balang gu per ku di embentalang nin hitai bat nele de lai no i wa lai li bu i kam ka complain dane kam ka jing pensnyau chaka sarkar langbau DC rai na gidaw kom ye kuar DC am ka training ga yang o da pha ulai chem ga ADC wa ka madam bla hanne ka no chring yang ne gisni ar phon ru trik kini ka jing hini da pensnyau le wa kaman ta obo ba chwagi ya ka wi ka temporary kam heitai hagini ki khajak sni mentu men step na ka banta wo ile ki police ki wa mduna ya ka so paungut chaneng rekat kitiar ki opiang hei wo yada ye kita ki nongchong chnong yang kalapangam kam tam ki tu ki bru godang dau pen dep yi kam rep yang ki ha ki tu ki thau penthor lapangap lom cherngan hei tu thau te nagalyang yang ka ADC da yo ye kalam inne nagalyang yang ka la de kular ka wo chimkhia in ki kam wo pensnya chi ki bor ki wo chalor he ji to ogani yo pen smart lampu yo ye ka oppose kuman permanent raya kani ka temporary to ule no e barkam jo heliang iut inam ur persnya ru ka chnong waya kini ki police ki katu ka ni ko da em ur sa apo chnong yo i tha ki de warap biang ni warap kelo jai tha warap jan heni thau ye khajia la ni heni thau yo da em wi kantor pot yang kani ki Karbi te kani ka jingya chem yang inne heni man gale ka jingye kut ka wa mto pensnya le ni pen abido ka anin wanne kani ka kam bo dawlai chu i chakmat na ka bantau e jingye dai ya ki won ki issue ki wami hagi kam ki border area wa kani ka Giantia border area committee wada ya chnai wada ya kre langi rekat usin bahalang ngai uman ka kam ko seiso wanra i ka chongsuk chong chngai na po yang Giantia rekat ka jingye kre langi wa ka district administration bat gi bor yang ka sarkar nagi por ku daw po chakmat Habatin, pej bahaki ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dor jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya